Naam, hujambo na karibu tena kuandamana nasi ndani ya taarifa zetu za jioni ya leo, tarehe ya 6 za mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026 kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Hii ni Kongo Salama TV, kituo bora cha matangazo kuhusu hali ya kiusalama jimboni Kivu Kusini na Kaskazini. Wanaotufuata nyote na matumaini ya kwamba mko salamini, nasi tuko wazima. Tunaendelea kumshukuru Mungu na tunasema tena jioni njema. Moja kwa moja jioni ya leo tutawapeleka kwenye uwanja wa vita Sud Kivu karibu na Uvira, mlokalite ya Kigoro, village ya Kigulwe, tukiwapa hali ya saa hii baada ya mapigano makali ambayo ilianza tangu asubuhi ya leo. Nadhani wale ambao walibaki nasi depuis asubuhi wanajua kabisa hali ambayo iko mu maeneo ambazo nimezitaja. Na kwa upande wa pili tutashuka kadogo Mkabunambo kwenye deja kulikuwa kukilengwa na wa M23 ili wa progresse wasonge mbele waingie Uvira jinsi balikuwa baada ya zile madistraction zote ambazo walikuwa wakipenda waingie muzile maeneo ambazo ziko yuluyulu kwa msa wa distraire wazalendo wapate ginzi wapitie Kabunambo ili wa progresse wasonge wakiingia tena maeneo ya Uvira. Zingine habari ni mingi kutoka Mutishunguti, hapo ni mgrupema ya Ziralo ambao wanajeshi wa nchi FARDC wakisaidiana na wazalendo waliatake tena eneo hiyo ili waparudi. Tutaambia kilichotokea mu operasyon hizo ambazo zilianza depuis asubuhi, na tukiwakumbusha kwamba ile eneo ilikuwa ikikaliwa na M23 baada ya 2 jours ambao walikuwa waisha irekipele. Baada leo kabisa kumekuwa tena mapambano Masisi nako baada ya mapigano ambayo tangu jana ilikuwa ikipitikana mu Remeka na Katunda. Hali kwa sasa ni utulivu. Tutawapa donindo kabisa kuhusu kale kaseselefe ambako kalipitikana baada ya hizo siku mbili. Kama kawaida, mimi ni wenu Meshak Maiwano ambaye niko hapa ili kudondosha kabisa nikiwapa habari za kweli kuhusu yote yanayojili mashariki na pande zote mshi ya Kongo. Na wasihi basi kufanya subscribe, yani kujiabone ili channel yetu tuipandishe, vile vile na kucomment mkituambia maoni yenu, kulike kutuonesha kwamba tuko pamoja na kupartager ili habari hizi ziwafikie walio wengi zaidi. Moja kwa moja habari tunazo tuzianzie mu lokalite ya Kigoro huko Kigurwe na Kabunambo. Mnajua depuis asubuhi ya leo tulikuwa tukiwapa donido kabisa tukiwaambia kwamba wa M23 waliatake depuis asubuhi ya leo kabisa, waliatake maeneo mbalimbali za wazalendo wakianzia mu Kigurwe. Position za wazalendo ambazo zilikuwa mu Kigurwe waliziatake ya asubuhi kabisa, walianzia ma 7h wakaingia mu Kigurwe. Ya pili wakapenda directement waendelee washuke mu Kabunambo. Tuliwaambia hiyo depuis asubuhi, tukamwambia kwamba kumbe Kigurwe ilikuwa ni distraction. Walikuwa wapenda wa macho yote ya wazalendo na wa FARDC iangalie Mkigurwe kwa msaa wapate ginzi ya kuingia Mkabunambo bila shida, paske Kabunambo ndio njia ya karibu ukiendelea ukisonga ukiingia mu Uvira, paske ni karibu, ilikuwa ni 26 km na Uvira. Na hapo Kabunambo ni karibu na Sange paske ni 7 km. Mnasikia kwamba Kigurwe ni kupanda mwingine njia ya yulu. Walikuwa wapenda watu watuonesha kwamba wako na besoin ya kushambulia zile maeneo ambazo zile maposition za wazalendo ambazo ziko mkigurwe, kwa sababu Kabunambo nayo wapate ginzi ya kuipita ndani bila mashambulio makali. Lakini depuis asubuhi ya leo waliingilia Kigurwe directement kwa kutana ya kwamba wazalendo kumbe walikuwa tayari, na directement wakapana mahabari kuzila maposition ambazo ziko mu Kabunambo. Baada ya kupana zile mahabari ku wale ambao wako Mkabunambo, directement wakapanga ambiscade. Niliwaambia mengi kuhusu hayo. Wakapanga ambiscade kwa sa wale waaskari wa M23 watavene wakiingia Mkabunambo au washambulie, wakifanya kwa kwanza washambulie na ni wa kwanza bila mashambulizi makali ya silaha za wa M23. Sasa bilikuwa je pale directement wakashuka walisogelea Kabunambo. Wakakutana deja wazalendo wako tayari, njo directement mashambulizi ikaanza pale ilianza njo pale directement kuanzia ma 8h
manevre njo miripuko ya silaha nzito nzito kabisa na nyepesi ilianza sikika huko Mkabunambo. Wakaji wengi wakakimbia, walikimbia kabisa ndugu zangu, walikimbia paske walikuwa hawajua ya kwamba kumbe kuko fro, paske walikuwa na waza ni Mukiguru kwenye biko naendeka or deja bisha shuka na Mkabunambo. Sasa depuis asubuhi ile mashambulizi ilikuwa kumbe ni makali, ilikuwa ni makali ndugu zangu, paske wengi walikuwa deja wanalenga kuingia Mkabunambo. Mashambulizi ikakuwa ni ya mingi kabisa, mais directement FARDC ikajua mipango ya wale waasi wa M23, ikakuwa kwamba kumbe waasi wengi wamekuja na wanalenga kuingia Mkabunambo, kumbe si Mukiguru kwenye wako na bezwe ya kuingia. Sasa ndio directement wa FARDC wakisaidiana na wazalendo wakaongeza nguvu Mkabunambo pale. Waliongeza nguvu Mkabunambo, wakaanza warepuse, wakapanda Mkabunambo, wakarudisha nyuma pole paske ni mashambulizi ambayo ilianza na hiyo maseter, kusikia kwamba ilikuwa kumbe hali ilikuwa ni tete sana, kwa ilikuwa ni mashambulizi makali paske miripuki ilikuwa ni kali, ilikuwa ikisikika sana hapo ndugu zangu. Wakawapandisha huko Kiguru nako niwaambia kwamba kuko maposition za wazalendo, nao wakaanza wasogeza nyuma polepole, wakiwarudisha nyuma maposition zao, wakawasogeza nyuma mpaka kwenye wa F23 walijua kumbe ya kwamba FARDC ishajua zile maele zao, ishajua zile madistraction ambazo waishapanga, wakaanza rudia nyuma pole. Njo directement wakapenda komsa nguvu ambazo zilikuwa Kiguru zishuke, wasiongeze kushambulia tena Kiguru komsa wakuye Mkabunambo, lakini nabyo bilikatala. Wazalendo ambao walikuwa Kiguru wakaanza washambulia directement Mkabunambo, kukaanza onekana mashambulizi makali kwenye upande wa AFC/M23, paske pale ndio wanaanza kimbia, wakirudia nyuma, wakaanza washambulia vikali, wakajeruhiwa wengi kabisa. Walijeruhiwa wanajeshi wa AFC/M23, walijeruhiwa wengi hiyo operation ambayo walikuwa wanapenda waifanye Mkabunambo. Lakini mimi si walijeruhiwa hapa Mkabunambo, Mkiguru nako kulijeruhiwa askari 3 wa wazalendo na wengi na waine wa askari wa AFC/M23 wakajeruhiwa, na mmoja akafariki pale mu operation ambayo ilikuwa hapo Mkiguru. Mpaka sasa wale ambao walijeruhiwa hatujajua hali yao très bien, tujua ya kwamba huenda watafariki, huenda watapona wale askari wazalendo, lakini hatuwezi kawa tutawaambia kabisa, tutawapa donido, huenda tuwapatie na information ma groupe zetu, tuambie ginzi bilikuwa wale askari, huenda wako je, hali iko je kwao baada ya hiyo majeruhio ambayo walipata hiyo operation. Mpaka sasa wazalendo kwenye mapozisio yao hakuna shida, hawakuweza kurudia nyuma paske waliwarudisha nyuma. AFC/M23 ikakimbia ikatoka hiyo operation ikarudia nyuma mapozisio zao. Mpaka sasa hali ni tuseme ni utulivu, paske hiyo miripuko ya silaha haiko nasikilikana tena, ni lisasi budogo wenye huko nasikilikana pale karibu, ili wajue ya kwamba hakuna waasi wenye wangali hapo maeneo ya karibu, ili wajue ya kwamba hawako na bezo ya kuwashambulia. Sasa ni masiraha budogo wenye wangali nasikilikana mo axe na ya Kabunambo pale. Waaskari wenye walijeruhiwa wa AFC/M23 waliwabeba, hawakuacha kwenye uwanja wa vita, waliwabeba kati yao wawili tulisikia ya kwamba Seloma wale watu yetu ekipe yetu ambayo iko kule ilituambia ya kwamba kabisa askari wawili wa M23 walipoteza maisha yao hiyo kukimbia wakitoka Mkabunambo. Walipoteza maisha ni wawili, na wengi baada ya 5 wakajeruhiwa vikali, wakabebwa directement ili watunzishwe, lakini mpaka sasa hatujajua très bien ya kwamba nao huenda walikufa, huenda bimekuwa je.
Ndio vile ginzi hali iko mpaka sasa ni utulivu. Mwezi masaa za jioni hakuna masasi ambayo iko na dia ya kabambe kabisa. Silaha nyepesi zenye ziko nasikika tu zile maaxe zote. Tutakuja waambia kama kutakuwa changement, huenda FARDC na inaweza sikia hasira kubwa kwa msaa iwatake mu maeneo ambazo wako wanazikalia wala wa bombarder. Inaweza kuwa ni bie parce que deja ingawa washa kimbia washa sugea nyuma, hawana tena nguvu sana. Usake ukiwabombarde pale watapoteza tena wengi na wapoteze vifaa vingi. Inaweza kuwa ni kazi ya kabambi ambayo wanaweza kuwa wametenda. Après zile operation tujielekeze Tishunguti. Tishunguti mnajua ya kwamba depuis juzi baada ya mapigano makali ambayo ilikutanisha waasi wa M23 na wazalendo zile maeneo za Tishunguti mgroupement ya Zihalo. Depuis juzi waligombana, mnajua waligombana, ilikuwa ni mapigano makali ndugu zangu, ilikuwa ni mapigano makali. Waasi wa M23 wakaweza repousser wazalendo muzile masiku wakamata eneo ya Tishunguti, lakini mnajua nao hawakuikala parce que deja walipita kwa nyuma kwenda shambulia tena zingine position za M23, wakaingia Lumbishi na zingine eneo ambazo tuliombea Makatale, tuliombea kabisa depuis juzi, hatutarudia sana. Leo asubuhi wa maposition za FARDC zenye zilikuwa karibu na Tishunguti hawakupenda waikale, walisema ifona sie tena tunawashambulia, na hawajatia na hawaja tuseme kujenga très bien maposition zao hapo Mtishunguti. Njo depuis mchana ya leo waliwashambulia, walikuya wakapenda tena wajirudishe ile village, ile cité ya Tishunguti. Njo mapigano wakakutania humo katikati kabisa, wakagombana. Ilikuwa ni mapigano kali ndugu zangu. Silaha nzito ndizo ambazo zilikuwa zikitumika sana. Zilikuwa ni silaha nzito zenye zilikuwa zikitumika sana parce que deja FARDC ilikuwa najua wengi mwakaji ambao walikuwa Mtishunguti waisha kimbia, ila hiyo walikuwa sira ya kwamba wakaji wengi hawako ndani parce que walikuwa wakiogopa. Deja wasi wa M23 walikuwa waisha kimbia hiyo mashambulizi ambayo ilikuwa ishapita baada ya 2 jours. Njo directement wakatumikisha silaha nzito njo zenyewe walikuwa wakitumikisha ili zile maposition zenyewe waisha anza tia ndani zile magari pale kwenye kuko askari wa mingi walikuwa na lenga njo kwenye watoshe wakakuya wakiwashambulia sana kabisa baada ya desert, na wako natumikisha silaha nzito tu njo zenye FARDC na wazalendo walikuwa wakitumikisha, wakawashambulia, ikapandisha hofu kabisa miongoni mwa population wale ambao wako mzingine maeneo ambazo ziko pembeni ya Tishunguti parce que même Tishunguti iko pale, kuko wengine mwa village ambao walikuwa wakingaliki hamo population pembeni ya Tishunguti. Sasa ndio ilipandisha hofu parce que walikuwa wakitumikisha silaha nzito hapo mu Tishunguti, lakini mpaka sasa hawakuweza hawakuweza watosha mzile maeneo za Tishunguti, lakini waliwakata sufre ndugu zangu parce que ile mashambulizi ya leo kumbe ilikuwa ni kali parce que wa M23 walipenda wasonge mbele waone kama ya kwamba wanaweza warepousser, waongeza wakamata hata zingine maeneo huenda waache washambulie. Hawakuweza na wazalendo hawakuweza ingia Mtishunguti mpaka sasa. Jioni ya sasa hali haiko ni utulivu, tuseme ni utulivu parce que zile silaha ambazo zilikuwa zikisikika sana zilipunguka, hakuna shida mpaka sasa. Lakini tuyo ya kwamba na kesho parce que tunajua wazalendo hawezi ikala tu hivi, hawezi ikala kama ni hivi, na kesho iko sawa, unaweza rudia uone kwamba wataweza kurudisha ile eneo ya Tishunguti. Tuchunge tusituone ginzi kutakuwa, tuchunge operation za FARDC na tuchunge operation za wazalendo comme ça. Il faut tujue huenda kesho wala kesho yake tusikia kwamba Tishunguti isharudia mu mikono ya FARDC na wazalendo parce que Tishunguti ilikuwa ni eneo kimkakati kupande zote, ingawa wazalendo wako ndani. Ni eneo ambayo inawafalia sana na wasi M23 kama kuna besoin waingie ndani, ni eneo ambayo inawafalia sana. Ndio maana ifo FARDC iendeleshe hizo maoperation za kuwashambulia vikali, ili kesho wala kesho yake tusikie kwamba FARDC isharudia mu
kati Shunguti, hapo ni groupement ya Zihalo. Hatuwezi enda na hatufike Kadoga Tamu Masisi, ambao maeneo ya Remeka na Katunda. Mpaka sasa hali ni utulivu baada ya siku mbili kabisa mapigano na ni makali. Najua wengi walisikia milipuko ambayo ilikuwa ikisikika hizo maeneo depuis juzi. Mapigano ilikuwa ni kali kwa Remeka na Katunda, lakini jioni ya leo kabisa hali imerejea kuwa utulivu baada ya hiyo mapigano. Wasi wa M23 tukumbuke kwamba au ndio wenyewe walikuwa wakipenda washambulie mapozisio za wazalendo ambazo zilikuwa mu maeneo hizo, wakitokea mu maeneo za Ngungu. Wale ambao wanapajua walitokea Ngungu njo wakapanga zile maoperasio, lakini hawakufanikiwa na ukamata hizo maeneo. Mpaka sasa wazalendo ndio ambao wako mzile maeneo na hadi ilirejea kuwa utulivu. Tukipata zingine information tutawaambia, lakini mpaka sasa ndio hivyo ginzi hali iko mzile maeneo. Ndugu zangu, hizi ndizo habari ambazo nilikuwa nazo jioni ya leo, na wasihi sana kufanya subscribe, yani kujiabone ili channel yetu ipande, vile vile na kwa comments mkituambia maoni yenu, mtuambie ni vipi huko, hali ni vipi huko kwenu. Muzihaikie habari hizi kutuonyesha kwamba tuko pamoja, na mupartage sana, muzisambaze kwa walio wengi ili ziwafikie. Nasema tena jioni njema na Mungu awalinde.